U petak 23. studenog ne propustite okršaj hrvatskih boksača u svjetskoj boksačkoj ligi. Hrvoje Sep protiv Marka Čalića. Nakon što je Filip Hrgović donio odlučujući bod svojim Astana Arlancima u Ukrajini, Kazahstanci u drugom kolu World Series of Boxing na svom terenu dočekuju Čalićeve USA Knockouts. Amerikanci su u prvom kolu poraženi s 4-1 od Britanaca i na gostovanju u Kazahstanu traže prvu pobjedu u ligi. World Series of Boxing u petak 23. studenog od 15:30 samo na Fight Channelu.